Rahim Production. Шукар зиёда се зан гирифтагиай. Ҳамин гап ягон асоси воқеӣ дорад? Азбасе ки бепадар буданам, дар мактаби интернати рақами 1 ман дар онҷо таҳсил мекардам. Модарам айдастш ки наёмад, мақсад ки вазбиниш кард. Падартон дидаги ҳастед? Ҳама ятимоам. Худо ва шукр соҳиби як занам, як фарзанд. Вақте ки шумо дар он ҳолат буден, Самандар як видео карда буд. Ҷудошавӣ байни шумо ягон асоси воқеӣ дорад? Мо бародаре ки ҳамин хеле ақуратҳо мекунанд, вақтона бовар кунед гуноҳ мегирад. Ҳамин ки дар байни мо ҳамин ноболиғ камтарак мақсад нофаҳмиши. Ва кадоме ки мара дастгирӣ кард, баъд Акмал Ҷумаев бигем ки 50% буданд ки мақсад гӯё ки кӯчкар ва сир карда бошад ё низе хеле чангу меша, бисёр меша хеле кор. Ягон тӯйпи сир кардагиам? Ва ҳисоб ки мо дар оила 7 нафарем. Ҷо занга дада какалот дига. Ҳар касе ки ба мо хиёнат кард, ба мо гуфти гапо чӣ балоре ба сармон овард, бахшидемаш. Салому алайкум дӯстон, ҳаводорони канали Rahim Production ва канали Кучкар ТЖ. Инак дар барномаи навбати мо барномаи сирҳои ногуфтада ҳузур дорад бародари мо Алиҷони Зайниддин бо тахаллуси Кучкар. Шуморо ба барномаи худ хушомадед мегем ва таманияти шумо ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо доранд ва мухлисони шумо ҳастанд. Ташаккури зиёд Раҳимҷон, ташаккури зиёд ба он бародаре ки моро дастгирӣ мекунанд ва моро тамошо мекунанд. Вақти худшона дареғ намедоранд, моро тамошо мекунанд. Ҳамин вақтам надоранд ки мегӯяд бе тамошо кунем, бо тамошо мекунанд. Ба ҳамон нафаро, ба ҳамон бародаре ки дар ғарибиянд кор ва фаъолият кардесанд, баъзе нафаро ҳолиам кор накардесанд. Худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. Бисёртар модарои меҳрубоне ҳастанд ки дар ғарибиянд кор ва фаъолият гуфта, зиндагӣ гуфта кор кардесанд. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша. Аллоҳ ёру мададгори ҳар якояки шумо. Ташаккури зиёд акаҷони меҳрабон ва мегзарем ба қисмати савол-ҷавобҳо. Бале. Аввалин савол барои шумо чунин додо мешавад, акай Алиҷон, ки камтар оиди хитон дар куҷо таҳсил кардагин, дар куҷо ба дунё омадагин, оиди зиндагии хитон камтар маълумот медодем? Ташаккури зиёд Раҳимҷон, мо дар шаҳри Душанбе таваллуд шудагим. Дар мактаби интернати рақами 1 ҳамонҷоро хатм кардагим, то синфи дар онҷо хондагим. Баъд хеле камтарак чӣ хеле онҷа мактаби интернат дар хеле шӯхиҳо мекардем, хеле байдҳо мехондум. ҳамхеле гуфтанд ки бояд чӣ бишава, санъаткор. Ба ман гуфтем не санъаткор қинда сӯсӯ. Баъд мақсад ки оқибат санъаткор шудем. ин чиз дар кӯдакӣ дилишон дорад? Дар ҳамун кӯдакӣ, дар ҳамун вақте ки дар интернат мехондум, хеле чӣ хеле дар онҷа ҳама ятимоам. баъзе куллан дар онҷа бачаҳо бепадаранд, бемодаранд, баъзеаш ҳастанд ки вообще на падар доранд, на модар доранд, дар мактаби интернат мехонанд. Хеле кишид ки азбасе ки бепадар буданам, дар мактаби интернати рақами 1 ман дар онҷо таҳсил мекардам. Дар ҳамҷо бигем санъаткор шудем. Беҳтарин. Бисёртар дар комментарҳо менависанд ки мисол дар сомонаҳои интернетӣ менависанд ки Кучкар зиёда се зан гирифтагиай. Ҳамин гап ягон асоси воқеӣ дорад? Не, худо ва шукр, 2-3 занам хиронданашам ака ҳар касам наметуна. Мақсад ки 2-3 зан, 2-3 зан агар 2 фарзандӣ, 3 фарзандӣ шаванд, ту тамошо кун. Дар хона футбол мешавад. Бовар кун, иш ба иш ҷанг мешавад. Худо ва шукр Раҳимҷон, бародарои азиз ки ҳамин саволҳоро додагиянд, худо ва шукр соҳиби як занам, як фарзанд. Писар ё духтар? Духтар. номашон чи? Амираҷон. Беҳтарин. Хай озро занга дада какалот дига. оилатон дар назди хитон ҳамроҳи хитон зиндагӣ мекунад? ҳамаш дар бари хидмат. Беҳтарин. Асосан ҷодаи санъат ай гуфтем ки ай хурдагӣ дар мисол дар ваи шумо буд, дар ин фикру андешаи шумо буд, ай кӯдакӣ мисол ҳамин ҷодаи санъатро пеш гирифтен, ҳолатҳое шида буд ки дар ягон ҷои санъат бениҳоят роҳафтода шидагӣ бошед, ҳамин санъат дилтон нагирифтагӣ бошад, мисол то ҷое шида буда мехел? Вақтое ки дар чӣ ё будем, да мақсад ки бо ҳамроҳи мо бисёр ҳунармандо кор кардагем. Ман соли 2006 бигем дар рӯи санъат омадам. Вақте ки дар рӯи санъат ман устоди аввалин ма дар ҷодаи санъат Акмал Ҷумаев, яъне ки устоди беҳтарин ки то ҳозир мара дастгирӣ мекунад. Ва кадоме ки мара дастгирӣ кард, баъд Акмал Ҷумаев бигем ки 50% буданд, мақсад ки
یا ای خیبودن یا او خیبودن در حق ممنوع حقیقتا میگم کو فقط یک گپ میگه یک برادر عزیز ما هر کسی که با ما خیانت کرد با ما گفتی گپا چی بلور به سرمون آورد بخشیدیمش هر کسی که قطعی ما بود نان نمک خورد و اخچه ما کنده کرد با خدا میسپاریم شو پرواز بلند تمنا داریم شو هر کسی که حاضر قطعی مونه در بر مونه دوستش میداریم بالای دست میگردونیمش بهترین یک دو مدتی که در جدای سند نبودین به نزدیکی خیلی من میگیرم ای چی سبب مثال ایش در برنامه اختون گذاشته میشه دوستان عزیز با میتونه که در کانال خودش اوید یمی زندگی خودش برنامه‌ای که کانتر ایسوب چالش استور نو فهمی شدگی بود همون را پرش همین خلاص ای کانال کوچکار تیجه بدون کی میشه ویدیو پارت تو میشه ممکن پگای دیگه خیلی پگاه نه چه برابری برنامه ما سرشوی برنامه ما بدون ای کانال خودش تماشا کنین دستگیری کنین برادرای وقتی که شما در آن حالت بودین سمندر یک ویدیو کرده بود جدا شوی بین شما یگان اساسی واقعی داره اساسی واقعی نداره و پروسا که چی میگن از فرصت مناسب استفاده برده و میخواست که خودش در یک خیر بکنه که در اساسی که مثلا گویا که کوچکار و سر کرده باشه یا که اکما او را برام سر کرده باشه او فکری خودش و فکری همون پاپیچکایی که خودش در همون مینایسانشه فکری هم مخچونه مثلا در بین من خیلی گپا نبوده او خودش 100% میدونه خیلی که باید یادش کنه که وقت چه بهترین میتونین یگان حالتی ثبتی مثال نواری فیلماتونه یگان مثال کینو کلیپتونه یگان حالتی که تا حال از یاد شما نبرآمده یگان حالتی هیجان یا یگان حالتی خنده یگان چیزی که فراموش نشونده در زندگی شما فراموش نشونده شدگی خاطی برادرم وقتی که کنسرت میرفتیم کنسرت که در نه در کینو نه در کلیپ این فقط در زندگی مون هم خشیده ما فرخور برآمدیم طرف جلیکول کنسرت رفتیم بعد شاو شید همراه کی با همراه دوستان بود خیلی شیدگم رفتیم رفته سبتیم که خیلی شاو شد پگرش در کنسرت بود بعد در توریکی یکی را با زرلی هم ما بدم خیلی رفته سبتیم که خیلی با چشمون شاو قانه میبینیم چقلو قلام بزنم میبینی یا طرف موشی میخیزه ای بچه ها ایسته که گفتم که اگه خواه اونا پرافته دادونی چقلو زده بودم شما با یک خود میبینی که ریمین کند ریمنتی موشین کنده که بعد موشین مرده که ریمنتش میکنده بعد همون خیلی که توی مدت تیره میرفته بعد میمرده موشین دیگه نمیرفته بعد هم خیلی موشین مرده که بعد همه کسا فرامده هم ما را هر گاه گفته سر اینا تی خیلی کردیم ریمنتی موشین کنیم تی خیلی کردیم ریمنتی موشین کنیم در راه موندیم او یا راهی همی اگر دیده باشین وقتی که قبودیون میره اونجا یک راه گنده طوری که اونجا یگو موشین اون نمیشه اون نمیگرده اکو شیشتگی هم دیگه نمیدونیم چیکار کنیم که یا موشین خیلی اومده سایده آقا رنگ کی کردیم نه یک کینه بسیار هم مشهور بود شوریک بود تماشا کرده باشم نیکولین بعد در راه اومده ما دم باین استگی من تنیم تریس که ماشین من کرده خلاص ماشین من کرد در درش اون ماشین هم بار داشته او بار داشت گفتیم که اکمو هم خیلی چی شدگیم یگو ماشین است ما در راه موندیم همین التماس بکش بعد گفت که چند سمتی بعد گفتیم که خیلی تیم تا یکم سوم چند سال 20 متر گفتم بعد خلاصی مالی و آبورا شافروار ایدرونی ماشین هم باگاژ چی را گرفت تروس گرفت خد در ماشین باستیم و همین خیلی بلندی بوده او پایانش نیشه بوده بعد مقصد همین بلندی را بر اومده بعد نیشه بوده که یکی سرش نمیتا ما همین قاصینا میتونم همین وقتی ابگام رو اومدن اخی ابگام رو همون تروس در تای بالون میمونه بند تای بالون میمونه بند میکنه ما ایوای میگذارم و فرام مودگی ما ایوای میگذارم او دیگه هم میبینیم با سیگنال نگاه نمیکنه خلاص اون را گذاشتیم آدمی که ما را بوکسی کردیم ما بوکسی گذاشتیم رفتیم دایاک راه دور رسیدیم با یکی نگاه میکنیم نیست او دیده که قفو در ماشین است برای 20 میشه ابرد نه زدی خود داده قفو کوفتنی مون رفته خلاص قفو رفته کوفته نیفتگمون وقتی یمون جار پرون نمیشه خیلی شیده گذار میاد که در راه یکی مورد دید
дар ҳамора диду ба гуфт ки ҳа бача шумо чӣ хеле кардем мана гузаштем гуфт шумо мошин то заводӣ буд мана фреб кардем гуфтам қадри мо разбор кард гуфтем ака не охинем хеле ши тра сигнал додем ти нигоҳ мо накардӣ ба хулас ҳамин фаромӯш нашаванда ҳамуҷа буд ки мо ура бег ягон чи гузаштем да мақсад мошин мурдагия чӣ хел мегузариша 20 сомон ана ки гирифт хай бош шава акали ҷон вақте ки дар комментария мисол ҳаст мухлисон нафароне ки шуморо мисол дастгирӣ мекунанд ҳама ҷиҳата мегӯянд давбартем бо ҳаст нафароне ки нисбати мисол ҳар яки нововоситаи шумо мисол пурай ҳама ҳаҷмнигор доминайсанд шумо бисёртар аз кадом гап поями мухлисо мисол вайро мухлис ам наге мешава барое ки барои мухлисӣ мо намедороям мисол барои комментария неста ай кадом гап шумо бисёртар шумо хафа мешавед вақте ки мо гунаҳгорем ака ба гуфти хичон мо гунаҳгорем ҳамин ҳунармандо агар дар назари ҳамо гунаҳгор боша бояд вақте ки касе гунаҳгор бошад то ҳамуро бигӯӣ мақсад ки ақуратҳое ки ай модар мекунанд мақсад ай падар мекунанд ҳамин бигем ки оилара чақа мешаванда ҳамун бародаре ки ҳамин хеле ақуратҳо мекунанд вақтона бовар кунед гуноҳ мегирем мо ҳамин чиза агар бихонем хеле ҷош давдалид мекунем просто ку ҳамин гап шумода гуноҳ мешава барои ҳамин бародарои азиз ҳар яки шумо модар дорен апа дорен хоҳар дорен падар дорен бояд ҳар як касе ки бояд та ақурат кунед ай модараш аввал модари хита фикр кунад вақте ки ай занаш ақурат кунад зани хита фикр кунад мақсад ҳамаи мо шумо мегӯянд дар як каса назан ки дар та о кувалда кат мезанам барои ҳамин ман ҳамин чизо мақсад ки ганда хафаям да и хафаам нестам ман хеле хафа ба худо меспорам шумо барое ки мегӯянд ҷангал бехуби хирс намешава мақсади хеле одамо ҳаст буданашон ама як ҷиҳат хубае ки як гура одамро бақувваттар мекунад ки бо ба ҷодаи санъат мисол пештар борава тараққиёташ бисёртар шава айни ҳол ҳамкорӣ ҳамроҳи кӣ кардесем айни ҳол ҳамкорӣ бо акмал ҷумаев сафарари самадзод ҷомиҷон додараки азиз мо дизайнери хуб яъне ки бо антошка ва самандар качок ҳамкорӣ дорем ҳамин антошка ба шумо чӣ мешавад антошка аз бачаки ҳастае ки мақсад ки мо дар ям барнома мешиносиёне қатъи шиносидагӣ хебу мумкин дар иҷа бопурсам ки сабаби ягон ҷиянат мешава ягон хештавор не бисёриҳо гуфтанд ки дар ту монанда хай гуфтам ҷиянма хеле рафтеса хай ҳар кумо сиёҳем охе та сиёҳ як ҷо шудем тандури чурғовак шудагӣ чанд солаи ман 30 даромадам 30 даромадӣ беҳтарин бисёртар устоди якум дараҷатон гуфтен акмал ҷумаевай низ устоди мо ҳам ҳаст як муддати муайян пеш аз ҳаҷмнигорӣ ба фикрам дар дубай будем дар онҷо ягон навобониҳо кардем дар онҷо ман чанд клип кардам ман вақташ офизӣ мекардам ку пеш ай санъат пеш ай ҳаҷмнигорӣ ман офизӣ мекардам дар пеш ягон барномаҳое ки гузарондесаи челлендж стоп давом дорад бо челлендж стоп давом дорад ягон чи мо дар чи намерасонам барое ки ин идея як бародари азизмон ки аз тоҷикон ҳолидей дар студияи калонтарин ки дар ҳамин ҳози рафтеса мансур негматов идеяи ҳамун бародаро ҳастанд моро ҳамин идеяро пешниҳод кардаганд мақсад ки мо рӯи челлендж стоп ҳамин қадар мардум моро шинохт ва рӯзеш ҳам мешид ки мардум ждат мекарданд ки кучкар кай мебурад челлендж стоп давомаш кай мебурад кай ответ метен кай ҳамин хе мешавад хай хулас ҳамин хе рафтеса и насиб боша давом дора челлендж стоп ман кардани нестем барое ки мегӯям ки моро намешава ман кардан ҳамин ха ки дар байни мо ҳамин ноболиғ кам тарак мақсад нофаҳмишӣ бале хай иам аллакай ҳалли хича ёфт мисол ҳамаш ҳал шед акали ҷон дар зиндагӣ ҳамин барномаи мо зиндагӣ пишти пардае пишти парда неколи бад мебинӣ пишти парда акаҷон дар куҷои зиндагӣ бисёртар монда мешӣ дар зиндагӣ ма дар ягон ҷош монда намешавам ма гуфти гапҳо то вақте ки мегӯянд нафас бошад бояд кор кунӣ фаъолият кунӣ бояд монда наша агар ки монда шудӣ бовар ки ай ҳамаи чӣ мемонӣ барое ки ҳозир як рӯзеш як замона шудагие ки бояд кор кунӣ ягон бор ба чунин ҳолат рӯбарӯ шудагӣ нестӣ ки мо монда шудем дига баса ма дига намекунам хай зиндагӣ ҳисоби оилаи мисол ягон дӯста ягон нафари наздикит ҳастае ки мисол ягон коре мекунад ки
дар ҳаққи рост намеям, ҳамон чиз тара хаста мекунад. ҳамон рӯзе ки бояд та кор кунӣ, мисол плани кори дорӣ ки саҳар бубурӣ, мисол хати устод Акмал Ҷумаев ё хати Алишин Равшанов, но васа касе боша, бояд та сабти сиёнка дошта бошӣ, барнома дошта бошӣ, як рӯзи кори хита дорӣ. ҳамин хел аста, саҳар мехезӣ, як плани кори дорӣ ки ба кор мебурӯӣ. Мисол ҳамон ягон рӯз ишидае ки ягон кор покза тара хаста кардагӣ боша, ҳамон корро пеш бурда натониста бошӣ. Ака ихе рӯзо вақте ки ҳамун вақтое ки чӣ мешавад ки мақсад як аз хубӣ мекунӣ ва баъд як ҳамун мехеза чихе мегӯям хубита чапана мегардонад ку хубита чапана мегардонад дар рамадан хурдиу туфка ҳамин хел чизода ман камтар рафтода мешавам ки мегӯям ки диҷа басай мақсад ман мехоҳам ки баъзе вақт мегӯям кора хилм тоқа барам ягон гап нашнавам. Хай баъзе вақт мешавад, аки ман хеле не ки мақсад ки бас кардам. Ман бисёртар дар чойфурӯшӣ ҳамхе мешавам. Ҳамин ягон кас биёяд клиент ма гирам кас зиқ мешавам. Чӣ хеле мераи клиент ҳаста 100% бояд чойта бихаран, мераи ки як аз дига оварда чойя дар ҷош монда. Ан аз зиқ шавам қалам меқавам ва зиқ мешавам. ҳозирам ба ин кор машғулем? Чӣ бане мо ай чойфурӯшӣ чӣ хеле ки ҳамам мо гуфтагем хурдӣ чой фурӯхта омадагем то ҳозир ака вақте шуда ки ба чойник стаканка чой мефурӯхтем ака бо чӣ техника пеш аст агар ки ҳозир богирифтем бутулка гиш кардем. Дар ягон барнома чои хита реклама кардагӣ? Барнома чои хита мумкин дар як кино кардагӣ. Дар кино? Кино да намедонам аха дар ёдам нест. Надонам чои инҷо дар реклама кунижа. Чои харобии дар бирандаш мешавад? Не шояд танаш калипсо тиҷ нест. Барои кулли мухлисо ягон латифаи хуб. Я латифа бугун хай ами чӣ мегӯям зан қати мардак ҷанг мешавад баъд хай ами ҷанҷолашон везеви бад мегзарада аки навзан чӣ хеле баъд аки нофаҳмӣ бисёр мешавад ҳамин дар навзанҳо ҳамин хел пайдо мешавад ки нофаҳмӣ мешавад. Хай аки баъд як бачаак ҳамун зана нав мегираву баъд телефонуша смс меояд. Ҷон чӯкад яхо хести мене. Ира занаш мебинад ана ҷанг, ана футбол, ана кашокаш. Ҳамин ҷанг ҳамин хели болои ҷанг мебурӯяд қар мекунад зан айхона мебурӯяд. Има рафтанот садқаиро гаштанот мегӯяд. Баъд мега вопас мега ҷон охай мемони ҳамин смс дертар рӯй мекарди охи айхона мебурӯяд баъд нахо дар субҳи саат я смс рӯй кунӣ ки дар ҳаққи одам тӯл намегирад. Бахай ами разборот чӣ тайин мешавад баъд зан мебурам мера қафои зан мебурам мера ки ҷураша мебинам мега ки ай бача ҳамун янга надидӣ мегам қар кард брома мегам то як дадас як чизе буд атёрка буд чизе буд мегам та бирафт мегам суни ҳамусу эй бача ягон каса накша мега бо ҳаму мегам ман бурам мега пеша бигирам ягон каса накша бо бурем да аделкашак мекунам хай баъд мерава ки мебина ки дар танаи як мошин ҳамин хел кашидестай ин ҳамин мебинаву зиқ мешавад ваҳ занак о чӣ кори кардагитай хуб мешавад мега хуб мешавад анам хел ту ҷонҷон гуфта бигар анам хел мошинта айсарат мемону мега ба мега ки оҳ занак дар бало мондем дар ба худат ҷавоб мегӣ мега ки ман ҷавоб намегӯм мошини та ту худат ҷавоб мегӣ мега занак ин мошини ман нест ини баргишаи мошини ман мошини ҳамсояра трош шуда занак банавқа дар зиндагӣ бисёр корҳо шуда мумкин аст. Бисёртар мегӯй ки пеш аз ҷудои санъатгар ҳаҷвинигорӣ сарояндаам будам. Бисёртар сурудаи эрониро ба фикрам хубтар. Яъне ман эронӣ хонда наметавонам аку. Хайм тоҷикӣ бисёртар мехонам, шаш мақом мехонам. Мақсад ки ҳамин хел чизо. Я шаш мақом мехонӣ барои мухлисо? Майли. Биё ки зулфи каҷу чашми сурма савринҷавз нигоҳи гарму адои дилраба инҷост чанд қашда офиси кадаги нест беҳтарин ягон ҳолати шуда ки ягон нафар қате ки во бихӯри мухлиси ту набошад тура қабул накуна ҳамин вақпиша бига ки ту маъқул нести дар ҳамин ҷудои санадармо хеле якум нест хеле чангҳо мешавад бисёр мешавад хеле кор ягон туи пӯи сират кардагиам
توی آه. وقتی ما از وقتی توی نمیگردم خیلی نه نشدگی نکی دیگه یا شدگی او وقتی که ما گروه قایترما بودیم در وقتی که گروه قایترما بودیم با همراهی فخرالدین عربشو ما یک گروه شدگی بودیم یعنی که گروه قایترما بود عمر اکبر انتونی همون وقتا من عمر بودم اون دوره یوشونده اون کسی 17 ساله یا 16 ساله بودگیم بعد یا توی در رفته سه خواهی برآمد کده سه اون یک کس میگم تری میکنم خدای چی بودی سه تیکده اومده سه بسر اونا مافسر میکروفونم من شما چند بار گفته استم که نکنه برآمد افندی نقل نکنه بعد این فخرالدین سرش ویران شد این میفهمه خیلی کنه این توی داره این میفهمه یه همسایه‌اش بوده ما اصلا اومده خیلیش توی خچه همونجا قریب سر ممکنه دیگه توی دور اومد یک دو سهش کنم اوش بارستانش دیم برا فخرالدین بعد ای حبس بر اومدن برای صحنه اومدن شما رو دعوت کرد برای همکاری نه ما همکاری کردیم بعد حبس بر اومد یعنی که محکمه بر اومد که ما یک چند صحنه زدیم خطی همراهی فخرالدین همراه فخرالدین من برای که دوم درجه استادی ما در جدای صنعت فخرالدینه استاد فخرالدین در جدای همین اکتیوری همون چی سبب شدی شما یک دیگر جدا شدید؟ سببو اگه وقتی ما یاش بودیم یعنی که بودیم اگه نمیدونیم چی گپ شد اگه خودش کلان کی بود خودش میدونه اگه یا حسابی بودجه چی دیو که حسابی چی شد اگه وقت ما بودیم پلان نمیفهمیدیم چیه مقصد چی گپ بین خچون شد یعنی که بعدم خیلی گروه کاملش باز هم تکلیف کنم باز همکاری دوام میده؟ ما همکاری کردیم ما با هم دیگر در خط علاقه ایم خطی فخرالدین استاد فخرالدین در پیش با چی نقش رو داریم برای مخلصان؟ نقشه همه که چهل استاپ دوام میکنم یعنی چهل استاپ انتظار شاین با همراه سبرینا با وجود کسی که بوی بوده با دیگه چطور با کینوی نو بنا پیشکشی پادپیچکو میگردونیم پیشکش پادپیچکو خیران تمانیت شما و کلی آنها نفرانی که این لحظه ما شما رو تماشا دارم تشکر زیاد رحیم جان برای تکلیف در برنامه‌تون یعنی که سخنای نگفته پس پرده تشکر زیاد ما برنامه شما رو تماشا می‌کنیم خیلی خوبه یعنی که بسیار برنامه‌تون در گیری‌ها می‌گذشته بسیار اگه در زندگی ما بسیاری بعد اگه چقدر خنده گذشته یعنی که ما در اینترنت کلان شدگیم ما همون چیزا با خنده گذروندیم نمی‌خواستیم که یعنی که در بایم یعنی که در موسیقی بگذره بلکه 9 سالی که ما در همون اینترنت خوندیم همش زیقی بود لیکن نمیخواستیم که همه چیزا ما خیلی شما گفتین در اینترنت تحصیل میکنم حسابی بودجت نبودن حسابی شرایط ها حسابی شرایط هم حسابی که ما در اویلا 7 نفریم همه حساب بخیالم که مادرم ایدستش که نیومد مقصد که وزبینیش کرد برام خیلی مادر بعد همون خیلی مادرم در همون اینترنت کار میکرد چی کار میکرد؟ در اونجا چی بود؟ آقلپزک میگن که پور میگن پور بود آشپز یعنی آشپز بود در اونجا من خیلی در همون اینترنت تحصیل کردم در اونجا ختم کردم پدرتون دیدگی هستی؟ پدرم هم با دیدگیم بخونم دیدگیم چند ساله بوده؟ خیلی نمیدونم که چند ساله بود خیلی دیدم تا حاضر یگان چخیر گون یگان آهنگی روشه یگان لیتسو میگن که یگان روش در یوتیوب هست چی من یکی خب مایده نبودیم که که دنیا گذاشته خیلی که در یاد اون هسته خیلی خداوند رحمت مغفرت جوش جنت کنم خیلی دوام میخورم تمالیات تا گپ زدم برادر عزیز تمالیات ما همه که برادرایی که پدراشون در بالای سرشون مادراشون در بالای سرشون مادرها را احترام کنین پدرها را احترام کنین هر کسی که پدر و مادرش را احترام میکنه انشالله به خواست الله روی بهشت میبینه برای همه بسیارتر ای مادر حقارت نکنین ای پدر حقارت نکنین برای که پدر و مادر فرشته روی زمینن همه برادر عزیز تمامیت ما همه خیلی که الله همه شما را غریبان نگهبان باشه مردم تاجیکستان الله یار مددگاری همه شما انشالله به خواست الله بگم به قریبی سمارتو اوجا میبیان به خواست الله مهربان به وطن عزیز و پیش پدر و مادر زن و فرزند برمیگردیم تشکر زیاد اکا جون که سخنی ما را رد نکردین در برنامه ما اشتراک کردین میناداری خود رو بیان میکنم و همین را گفتنیم دوستان عزیز که هزار رحمت کلام برای شما هم که دستگیری میکنیم سال برنامه ما را پیش میبرین و چه خیلی که شما خواستین
мо даъват кардем бародари азиза акай меҳрабони мо мешавад. сипоси худро мерасонам. ҳазор раҳмат калон. дӯстони азиз, то барномаи оянда фикру ақидаи худро дар комментария нависед. дар барномаи навбатӣ киро даъват кунем. худо нигаҳбон.